lagi anyar daang sep bali singgah di bitra tiang nongos ditu yen bali adat ketemu kalan tiang apa sekan bali tresna pelalian kalaja ilo melali uliku tenek seminya tresnan ilo kagisi beli yening mula saja ilo anya nganginang kebedulu kantina ke di Bukit Jati bani ketiang mugu munyin beli ni manis katri lansing kamalu kebitra kau gae nang beli kopi sing cara di malu teman memitra gae nang sakit hati jaroreng nangis buluan batun salah maning gigis sujatine ilohnya jaroreng manggis buluan batun salah sing ulian tipis nemat kadati yang enyah semut api kijelaku mulai takut bani takut buin salah pilih semut api kijelaku mulai dalam takut ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih nganginang kebedulu kantina ke di Bukit Jati bani ketiang mugu munyin beli ni manis katri lansing kamalu kebitra kau gae nang beli kopi sing cara di malu teman memitra gae nang sakit hati jaroreng nangis buluan batun salah maning gigis sujatine ilohnya jaroreng manggis buluan batun salah sing ulian tipis nemat kadati yang enyah semut api kijelaku mulai takut bani takut buin salah pilih semut api kijelaku mulai dalam takut ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih semut api kijelaku mulai takut bani takut buin salah pilih semut api
ngajak beli ane jani ilo sing salah pilih. Pasti mengkantar. Beli diolas jani ang sehang tiang percaya beli ngedang rupiah. Nih janilan bareng berjuang astung karep yang ulat pasti ngasilah. Jauh kurang tresna tusing medasar ban arta nanging percaya yen ganti iragama kentasina ditu tresna dadi sakala. Tiang percaya maka janganlah garis limana sing ada salah nih usaha. Jangan jani penuhan apa sesekayan iraga ni aja dadu. Percaya beli ngedang rupiah. Nih janilan bareng berjuang astung karep yang ulat pasti ngasilah. Iu nak ngorahak ate boya jauh kurang tresna tusing medasar ban arta nanging percaya yen ganti iragama kentasina ditu tresna dadi